Gamle namadia Sadar Hills Phailyang Mall gamkaya achi sa thatun ni simsom le thumni a thi mantam chungnung anato kuki zo galhang ta chapa kamleng sa lun kimle kaminlal lupheng kinchaina le along damsal hon vuilim na kinchu lopi ta le zana chungnungin tuni matal cemetery phaijang muna kotu makainan anachi hatai ta chapa te ni longdam sa government in a hol do zolo ta ji in chona dola along thon khialin changlong akilup se in amani khialin vuilim anahitai zabol na le ngai lut be sa nan kotu in tuni me somni le li ni khon gamsunga dakal ko ti chu jingka lam nidan pungko a konin ni lam nidan gupchan total sadang aphongin kuki zo chate asanga siminta chapate ni kinchaina le vuilim na kingo na chun pan analavin ahi Dr. Reverend Sarkai Chongloi Secretary Kuki Zo Christian Relief Committee in Lomta in Vuilin na kinchu ananiin Kuki Zo volunteer son zabol nan gan salut jong anapivin ahi ta chapate ni long government in a hold up pi lo uhin kishan thing sel hi ta uhi avelin kichi te in ave sa in e hon jong avela meite ten e khen thing naw hi inop naw ve sa na a so piteni kinchaina le vuilim na hi ki bola ahitai tin kotu information secretary thangtinlin haukimin hills mojo to akiholim na asejin ahi ta chapate ni chungthu a kotu in Sadar Hills Kampopi district sunga government offices anakha ho thu a aseina a gamsunga government offices ikha ho kho sana neilova Manipur government jong hin ikikhen thing ve sa na khada hin hizia tu igam sungwa office ho hi e ho thu thu hi tai ti ve sa na a me som ni le sigi le office ki kha ho i hon sa diu hi tai tin jong asebe ta chapate ni kinchaina le vuilim na kingon ground report anaveu hite Kebiasaan sebetulnya tunin hilai Malta Cemetery munahin mipi asanga simin thaketa sa ilai umta nam volunteer inam igam wadinga anam ahin kho anaphal hona along thon kimulta hi jongle tunin hilai munahin mipi asanga simin opna kit anein itilam dola along thon kimulta hi jongle builem na hi chila theyam ti Committee on Tribal Unity ko to Information Secretary pa thudo chamcha anene hute haketa sa sopi kamleng sat le sopi kamilal amani longhon kimuti hi jongle tuni hi itidana William na kingon the ham tuni ni khwa hi sopi te ni kamleng san hi in chule kamilal hi in amani long hungki voido theilon hi adang imachaji hi po in government koma na sata in hedison ki phin ani kinejin office ani kha in darna ani ki bolin rally ani ki chi in imajosi ani ki bolin ahin la tuni ni khwa hi government kitimaile eho kukite chun tu la tua hi gal nei hi je wa chu government phat khalaya chu Manipur government noya inu mo hin ahin la tuni ni khwa hi Manipur government noya hi hi lo ji wa hi igela hi le pule pa khanga ko na aniki boljing alung imu lawa hi le alung sunga kitmela coffin sunga hete a chonglong ahilol na long ho aniki koya aniki vuido aji heji chun chujong le in sumite ding akigela hi le sauta hin po na diupa chu akigela hi le aki pozo po in heji chun lamkai ho in akigela hi le in sung ding hi in thang sung din gam sung din mazo si dinggel ko na zalai tuni ni ko hi William na kin hi program hing ki gong he ti chu ka sai do no me government in Sopiteni along hon ahol do lo now chang thu a he Committee on Tribal Unity ko tu in ipi ngai dan le lungel ne event
sopite ni lung hung ki mulo pa hi gela hele Manipur state government chun no hi ki ho mi nei ta po ve 80 hi separate administration ti chu gamtum ahilo le egamu achomin ki taute ki vai pona chomin taute ti chu inidel tolhona chu tuni ne khwais Manipur state government ei don num lo ki ti chu no hoya tum nei ta ve ti chu phot chit na anai je a chu tuni ne khwa hi longjong hi in hol do pi lo hi in sopite ni hin tuni ne khwa nama ding le gama dinga alung hon aphal hon hi alung akimu lo hi ipihami tele symbolic na no hi Manipur state government chun gam chom na hi ve mi chom na hi ve ki ho ta ki khot job thei hi po ve tia chu ei paisau na chung chona tunin du khwa hi proof a hin bol he ti chu sopite ni lungchung changa ku na ka sei do no me lake ta sa te sopite ni William na kin hi inei ta wa he ale he chi government office ke kha ho hi ipiloding na tiu ta wen office ki kha ho hi adang embassy ani hi point anjo kanas ka sei bonga chun protest azat zat ani bolo hin hi chhol az khat ani hi in na ahila tuni ni khwa hi office chu government koma ki phin na pau chu tuni ni khwa hi ei don pi ta lo wa hele chun a office amho office jeng jong chu akidon nom ta lo wa le chun tuni ni khwa hi separate administration ahilo separate ni ta ve ti aput chi na chung chon wa hi tuni ni khwa office ki san adon nom ta lo chun tuni ni khwa under the control of cookie zo na office a hitai ti chu proof a hil chi na kala o hin na hi chi ja tuni ni khwa hi office chu cookie zo cha te in adia Sadar Hills Kampu bi district sunga ko tu chun tuni ni khoi ki ho eho administration noya uma hi tale ipi bolai kha kha di hom na hi ja chu hon di hitai ti chu that 27 May ko hon do na a hi lo le office chu khan hi talo wa hon do di hitai ti chu thampar ka sei do no ma hi e Committee on Tribal Unity Koto Information Secretary Pa Konin kichi ta in ilai sopite ni tuni William na ho kichi ta in ACP tawin mi bin jong line al heute il he jong law hen hichik e ho chon daw khan dan dung zui wa tuni lam kai te cheng committee in William nakin anei ta hi je in ama ni jong al hon mong te ti chu sei do no hintin thangcha kip gen Hills Mozo Martyr Cemetery, Phayang, Sadar Hills Kangpopi District.